Kinong alam bagi kot ke Confederation of Free Boy People Corp Seng Khmer hagasan terik unai luar hajar arpulai. Ilalit mankang talai ke karkhana ke balatip kum ke Shri Petro Chemical Mercantile Private Limited Hanorbong bernihat ke bahap apok karat marwet. Kabal keno balapan terikam bean bat klem dayo ekano kuno ke jingbet ke babiang leng bagi bor jong ke sorkar jela. Hendrai lash penterikam meka tangna kan no objection certificate na orang basnong rengkat baka trading license. Hagani ke jinglet bankang tala jong inong alam jong ke kop ia kene ke karkhana lalam kemat dau ba pateng mersing working president rengkat bat shining star kentala finance secretary lor kwik dikhot. Kat kum gejing tho ba pateng mersing laong bagaseng kali ojing te balor karukom terikam jong kene ke karkhana. Klem dayo obor na ya leng baki jong dan kam makaliang ki kot kisla ki bedai ban penbiang. Nadu naki tenat terikam ke sorkar jela ki bedai ban kemi alor ki rukom penterikam yakum kini ke karkhana. Uliah tu ru bahadian ke jingjurep ekene ke karkhana lalap beginong peniat kila penterikam tang na kan no objection certificate orang basnong bat ya ke trading license. Mereka bawa nia apat gikot kisla ke ban pentikena ke jing menjur jong kitnat bedai kemi kim syam lala ban pensisha. Syo ubak pateng mersing ula pentip bagi jing terikam jong kene ke karkhana kala ban buat jing ma ya kakot ke kya akibat ban nong sonong hagen ke than. Namar ke jing penmi ya ke tedem jaklia ke beserkai ya ke jing klek boper hagen ke karkhana. Bat ula benrap ru bakaseng kedap da kejing sngulengok ke bakrau bakumno gibor peniat distrik Keribhoi kim shimla dan jingtip halor kene kerukom terikam jong kene ke karkhana bat kumno la syailat kene ke karkhana bantrai bean ha kene ke jaka hadirin mangiyo ya komplain ne kipai ba nong snong jong kene ke dong ke than ke jongi re abang ki komplain ya kene karkhana ke ba tengka chemical the Petro Chemical Mercantile Private Limited. Kene kerteng jone company. Dahdin mengyo ya komplain yang bagi paiba ngidon ha kejingma. Mar bale kene kene ka karkhana la suseng lane sna ya ka da ka bolong bian. Ka bakrem gi kot kisla ki babiang. Te ka penlengo yang ka long bakumno ka district administration kumno usim raj kumno orang basnong umyui kat dia kene ke karkhana dia ta kare ke penlengo yangi kum keseng tadin bagi bagi komplain nga kum presiden jong keseng na Riboy district ngawan nangla syek sisa menta ngila pe ikot kisla kimdan ye te menta hi ngila khang talai kene ka karkhana te ka syong sa ka district administration lane ha ka sarkar ba ngi kum kisang balang ngila sai madan ye kene ka karkhana ngila penisha ki pajba ngila penisha ke sarkar ngila penisha ke district administration ngila penisha ki polis bakane kalong illegal telada kine ki badai pet ki bor jong an kim khang tengin sale bat da kawai ka kam ka bakum ka seng kan sa shim ek sanjan bashmat namar balai ngai ba ka jingma ka bakrau yo bethai da bethai ka ne ka tangki ka jingma ka bakrau ya ka jingyap jong ki paiba mano ban shim ka jingkit kle ya ka jingyap jong ki paiba jong ka ne ka dong ka than ka jongi sim tagi rang basnong ki bae no si sim tagi nangta na district council ke layo no si hato ke lawan pen mo ya kene ka district council kelawan pen ya kene ka karkhana baga ai trading license ha kadai tang kami sna pisa sudah kadai tang kami penbiang napo henrai kremon pen ya spot tang bai ai no si usim ai no si orang basnong la ai trading license kalau gay ke ba ngaperam juri ke district council ro ngaperam juri ke district administration ro balai ailat ban play kene ke karkhana bian la da jaya yu paiba mana ban semi ke jingit kle kikot kisla ka biang kamdon ngingi tip swa bangin wan hangne ngila de wat chai kikot kisla na ki company bah hadin manglayo ikot kisla ka biang ngasawan hangne ndang lawan menta ngai shisha bakalong illegal tenganam sim than ya ka ban kran hangne ka por ngasu mam ba kene ka company kam dai ban play show nang ne shmat lara ka play nginya da ka we ka sanjam nang ne shmat